niliklar at BP, pinyabirta ang tonpen arjuig tham. Karbiya kay pangtang nang ma. Karbiya kay pangtang nang ma. Hojai long rialong karbi atum Bharat Swadin kilonganin kan malong pensi kabuchi dun lapen bangakai anglum dudun kok kusita pinyarnya ta karbi alam alamet jutang jubat chipagir vila pinpurmi hojai long rialong rongkwe choksi susi karbi arong du bonta isining du alama bangki Bharat Swadin kilong ningkan choksi kebane kep aningkan penggeta karbi anglong lapen di mahasaw angkan akarbi atum ST status long nila laban kape kaya kisong dopit lang. Las lahay sonsuri kisong pen kijong Japan na pen angri sito pen kasisong Japan patini Hojai district along kido rong kwetok siya raratung chingrum si Laskar Pathar Karbi Rong Suki Community Hall along Mai Inibon si All Assam Karbi Youth and Students Union Hojai District Committee Mahang Kipathekpon. Ilitum dak Laskar Pathar Karbi Rong Suki along All Assam Karbi Youth and Student Association Committee District Committee ke sengkon alang litum Presiden Penjenglok Chunbang Penjenglok alang litum member Bang Koira Thongke Bang Koira ke Thong a member ke sengkon nilitum dok adok kawi kacetong arat ate tumhanata ningarong pen support dunlo ningarong pen jekroi dunlo la alang litum funding jethe alang litum Central Committee All Assam Central Committee heri Student Youth Association alang litum pen cerap ciri pen ilitum dak plan kedua karbi atum phan pitu kelak ahin an koson ma ke kemi ponsen ye phan ke langponi ke langponi pa kachari ponthegi phan sin ilitum ahin pen da cerap ciri dun po pen cari ponthek po lang Bangso Mailong All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee Chief Advisor Mati Non-Head Jong Kipang Dakpon Karbi Welfare Autonomous Council CM Dr. Star Singh T. Lapen All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee Maipu Chandra Singh Rongpi Dun Maipu Serbin BP Lapen Kongchunbang Ananta Mili Rap Kongchunbang Piren Singh Inti Lapen Karbi Welfare Autonomous Council Member Baliram Rongpar Binong Pirinti, Monsing Crow, Rajib Pator, Mina Terampi Lapen, All Assam Karbi Youth and Students Union, Morigaon District Committee, Biswana District Committee, Nagaon District Committee, and Parta. Tiongdong, Kethe Kidingatum, Chitong Linsi, My Miss Senpen, Pachingpon. Aprang pedal dak ha heri ningkan aprang pendal litum dak chupuchi sonsese ladak kedo Karbi Arong nilitum nona cicini 17 more than 70 athak arong Karbi Arong do lasi laso Karbi Arong along tin kedo Karbi tumta bangakhaya long si chejok dun lut kedo tunang kisung kelak ason da dopik obhab obijug dopik nilitum kelong dunde sarkar hin kelong dunde hin ta nilitum dopik lasi kisung kelaka hin anson anta ilitum non kesengpon alang litum Karbi Student and Youth and Student Association alang litum si cari pon celompon pension litum lason pisporap ke kisung kelaka son anta awal sai pipon theko ba cari pon theko pusil litum ning chethe dunlo alang litum. News Report KATV News. Mahamaya MSC constituency के पार्लो सिलधरामपुर पोलिंग स्टेशन राइट विंग अपन लेफ्ट विंग अलौंता MLA कैंडिडेट लुमसिंग के द्वारा फान प्योंग दुंगा वोट पेन के पहाड़ दुंग वेक्ची फानपुरा कचिंग की चठाना बोहा मते वोट कमिटी असाई हेल कापुपन खेरपुरी भाई इनको टॉक्सियरली असम प्रदेश BJP ST मोर्चा दुनमाइपु केसफ टिमुंग अहेमलोंग वोट महामाया constituency के पार्लो Sildrampur polling station of Harman, Boot Committee Sarhan, Inpu Pomsi, Non Kirangi MLA Kili Kahut Pyongdung, a vote pen, BJP MLA candidate, Lun Sing Tiron Lapen, Kepahai, Vek Japan, Kachin Kitanamai, Kipadopon.
का विधानसभा प्रवासी प्रभारी हूँ और विधानसभा हावड़ा घाट इस पूरे असम में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली कोई विधानसभा होगी तो ये हावड़ा घाट की विधानसभा होगी, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं रुन सिंह तेरोन जी वो बहुत ही कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से कह सकता हूँ कि हावड़ा घाट की विधानसभा को हम भारी मतों से जीतने वाले हैं और हावड़ा घाट की विधानसभा जीतने के बाद ही हम असम में अपनी पूरी 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। Labangso Sildarampo PS BJP Sahen Kangku Konalong Karbi Anglong Haura Kapelisi Probhari Subhas Misra Kachitong Dinalong BJP Mahamaya Mandal Committee Along Kyongdung BJP Songjak Po Songjak Pyetung Chetongdu Non Kivangji Assam Assembly MLA election along Sildarampo Havara Radatum Tami BJP Song Phansi Vote Kipi Ponchi Phansi Radatum Pen Mayalong Cheparai Sildarampo PS along Opposition Party Mati BJP Pena Kapret Congress Lapen APKC Party Apanti Vote Keep on Hetelupusi Sildarampo PS Radatum Pen Kami Lampi Cheparai Kon P Sildarampo polling station left right wing Labangso Kechari Kel Chalonji upon Sai Hemming Kupon Lo Labangso Sai Hem Kang Kupon along Aprobhari Ilitum Karbi Anglong Mate Haragat LAC constituency BJP Aprobhari Subhas ji nang do niglo lapen ke Bistarak Dinesh ji nang do niglo lapen ke Mondol ex president mate BJP Arjap thipen ke pang tang abari mami pu puno ing tipen chenglok non klembom ing tangkring pen ke klempon nilikotte lo akhai tilok bordoloi dunme pu BJP Mondol committee lo pen chenglok mohila morcha general secretary Hewali ing TP Baido pen chenglok that Sildarampo left right wing arat atumang chito dun niglo je Lapen Paris Silke Haura Ghat LAC BJP MLA candidate Lun Singh Teron Kichari Kisalon Pon Mete Kason Hotsi KAC Tame Dr. Tuliram Longhang Kichari Mete Pen Asamalong Kami CM Dr. Himanta Biswa Sharma Kelang Chari Kimis Senalongsi Sildarampo Radatum Tame Cherab Nang Chito Dun Lapen Sildarampo left wing lapen right wing kami in krang pen BJP solong side flank ke dam pi ponji phan tami lamchak nang sipidung Sildarampo radatum non ke bang GML election ahu keongdung a vote pen Lun Singh Teron aphansi pahai dun pokusi Sildarampo radatum kami lamchak chibipon nangi pu pen sinil tame claim pon chepaduk poniglo akai Dr. Tuliram Ronghang Sara Hirjume lapen ga akai Lun Singh Teron Sara Bidi Sore pensi nil da claim dam ponik bomlo joining etum do pini labang so me long APHLC etum ke joining etum do bangke presi ba ke joining etum do labang so long ak thenai la mangke akhai Ruby Singh Rongha APHLC arangli MEC candidate barim lo arangli MEC ke pathu tang bang lo halabang so Ruby Singh Ronghang aong sar akhai Joy Singh Teron sitame APHLC ke chok chelo lele lo paning che thika vedata joine apen chok chelo un elo pa joine pini BJP elong si akai Lun Singh Teron ofansi claim pon dampon makeup po pangtang ponik po pusi alang li Joy Singh Teron ke pini BJP elong nang chepa ogdon lo. News report KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo Domi Thakmi Kardom